school. Wala man yun ko'y halining akong mga biskwit. Pagkala ay wala yun siguro kinilami ang akong giluto. Uy, unsa man yung libro nga naa diri? Ako daw tan-awon, bi? Welcome to Cookie Wonderland! Welcome, Miss Titay! Please tilawi ang among nagkalain-lain nga cookies o pili na o tilawi-tanan asa imong mauyunan! Kalami ba, ani? Unsa may ngaan, ani? Gitawag ka na og Rosquillos! Pwede ba ko patudloon saon pagluto, ani? Walay problema! Let's go! Hali na mga nampa, ikawas ka na ang atong mga kagamitan. Imulani, pagluto, tanawa o kinisunat. Ingon na, ani, di ay? Kakulanan ko! Balik sa imong kalibutan. Kung ikaw ang himuon nga Queen of Rosquillos! Welcome, titay, daghang salamat sa Rosquillos na imong gihimo. Sulod sa daghang katuigan, mao'y naandan sa katawhan. Rosquillos nga lamian, mao'y garbo sa liluan. Bahanding Cebuanon, tatak na Liloanon. Nabantog nga malambuon, sa lusad nga Mauswagong. Rosquillos sa Liloan, magbudya ka kitang tanan. Isaulog ang kadasig sa